Djeci i ih rodiči včera mali na hodu Patric predstavu Irva Strivutin, ktorá poručela, že zdrave kostiranje i porjadna fizična aktivnost bar zvažni. Animatorevi pripovedali pripovedku o Irvasovi, ktorý še zdravo kostiral i vežbal, a potim ho nje dobri volk privedel do spokusi, že bi počal jest lakotke, von zatil i oljenjivel, ta nje mohol cahat didovom razovo sanki. Djeci dzečnje prilapeli interakciju so iskusnim animatorami z Novog Sadu i pomogli Irvasovi schudnut, sta potim dočekali Dida Mraza i dostali pakeciki. Jak si še pačela dneškajša programa? Fino. I co ti še najbardziej pačela? Že tot kad jedou slatke, tam kao to mu nahvarjal da njeje, a on jedou tam mu debeli. Ljubel biš častejše da co take da še slučuje u Valalje? Hej. Fina була, печела Міша. I co ci bilo najljepše? Kad vovk nahvarali Irvasa da poje čokoladi, to. Mesna zajednica každý rok organizuje tak doček Dida Mraza. Думали sme, že postalo monotone i že bi trebalo da se premjeni, takže sme zos Marinu, zos toho priškolskoho, še dohvareli, že da se to premjenime i tak. Eto jednostavno oni prišli jak prez bešedu dejaku, nič specijalne. Ja думам, že to jeden ukazatelj, že bi trebalo može biti i u ovodi daku zrobiť na inšakim pristupu. Bo oni mali može biti pristup srcim školom, kotri naši dzeci ne znaju. I daku spostalo u jednim momentu monotone dopite. Takže trebalo bi može biti da se opatri jak tu u drugih školok ovodok funkcioniše i uvez dejaki vimenki. U programi učestvovali i dzeci z muzičnej ovodi, ktorí odšpivali jednu špivanku dvom Didom Mrazom, a k njim še pridružili i dzeci zo Keresturskoho odzeljenja Ciciban predškolskej ustanovi Bambi so svojima vospitačkami i druhima dzecmi z Valalu.